Kalau bu yang chief secretary ban head ban wat itu ibu pede pataka export committee kumpi mengelam berdiri way mengelam nanti baniki nam taka negara reception policy kumi kinu takin ke export kepada sorkar pada kampan bu ni kong yang semua dia benai kuplay ke sorkar kabala pentelun iki kam syahmat baru kabala bu ya kena ke search committee apa kajingalam kajing chief secretary ban wat iki taki Riu Shampang, larang ibu ketin ke sini mah. Ini kita ke expert, kau bakal pau leng bakal notification. Ki Riu Shampang ke beri bakaan, ki Riu Shampang ke beri pet bakal subject yang ke economics, ini ke subject ke bakal ni ke yo kot. Ke subject jung beri bakal jung don pai. Tinggal ngait bani shani apa akan jung start ke jung chief secretary on identify dan ni on what ki beri ke ba biang kat kum ke jung thung jung kan ka expert committee. Itu don kampat yang benar tak kita kira mungkin yang saya ambil dan mentalang ini komiti. Yang tu haka expert committee hi ke sorkar kelpan pau kindan ki beriu ki betebet ki risam hang ya ka ai. Saya kata kalau biang. Tinggi suatu long tani ka jing kedokam perjam jing ki sama kalau keba itu kimila su ban pendapat kata kayo kami jam. Tapi dan jing thung pun amal dengan pi ban kutu sorkar bah kan ni reception policy badi ban bu dok kerpang dok khamtam hai kini ki private sector la ban ki company ki badan ba kin tap ni te ki video jung Dia nak kata down nak kalian kajungi milsa dawa ya ke sorkar bahkan bu dekat expert committee. Kani ka reception policy ki banyak kan kam kod tang ka kam sorkar mo. Tapi nitip ba kindon bon ki private sector ki bandang mi bat ke belami hakani ka jalai ko jungi te kani ko ni ko ke benta ka ba ka sorkar ka na pension khia ban pe ba karkom hakam karkom thungkam hakini ki private sector kan ai ga jing mentoy ki kon samla ga jing